Sa kori mi lising chama satru koraga mawong de tawriba adi chaiho wigi irang mayamama tawri IDP ki mafum de satri IDP hanjan migi wafam jawde isang no mai mafum khudimung tawri adu kumai irang che adum handati aba masi akhui si law and order si piban phaglen high moine report pidoriba maitei singda pirakhiba assignment sigi chapter kaya ki lari amu order chapter kaya par ki ngasi MLA singkina ngasi Manipur de normal si porang na ba moi kari contribution to rige ba masina akoi si ai gi wakhanda di lain action ba gi di amno lam na thang si wapham ta haji gi ne masi ki MLA sing central government da moi unabdra su city kaya tharaga masi ongtilo akoi irang ongtilo senbiu national highway lo senbiu hai ba si leitri ba ko hangtok view hai ba si aduna irang si lo sen na ba gi makoi na kari Thamagi manungsida chahi ohum manungsida makoi na kari tawrige makoi main duty di government semadane makoi na pamise government semadani hoji bihar mi punjur adum ama sire kan khabar dum uritini ama mohana khona ba si toktri aduga kuki MLA singiti makoi di yam very farm state am leba makoi ne hek hobodegi numitegi tan ke demand ngasi bodo hong dieba makoi gi demand do moi matang chithi ten khotna moi khona ba leptri ba aduga takshan ba leptri serpre administration je hek pi dri bok ma khoi loiro hai ba ma khoi puna mak samane ma khoi unity le ba akhoi ten unity sim su le tre aduna central government na target date am pigi ba ko 14 January 2026 date na khoi chire the peace for all adi matung de na khoi government sem gi khanani hai ba madu adu akhoi da Manipur peace asi leira ba hai ba Masih the government sehingga haina masih ihalam benda hete pongi. Ada presiden rule si moin high grab ni matam kita. Kari gumba 14 January si day tanah koi na cibung manung da siembang amter PR si saya home sang toko ni na high kipane. PR di extend na tum tong ne ba. Oji ki sesio sinda di ayu wakan dati. Ay ke assessment se lambe sumber di kangre. Oji pau di government siembang si yam arapa mami manggu mana hai ba. Manggu mani. Masih beri dah, kari kemat thaba ma, ngang ba woro kari to woro adu deh kita padan putan deh kita tahu liko, masih di sing di kari muk tahu ti, ko, adu moina pangto ni mong dah pangto ye ba ko, Michael lanjut hangsna man haji betul man open le tu mahiri, masih kuki gi problem se moin tahu di student leaders me karaga, CSO karaga na, CSO karasi sigi manung dah Chu militants, chu group leaders yau dia ba. Moi sini main wena ba koi movement sekali benda ba. Aku ini Manipur dan nak itu ye. Sit-in protest tau re. Aduga moi perjagi IDP ki problem fajar tijan besu nanti. Moi nak harap aku public tu ucai ba CSO jing jing. Babung sin tabuk tau dia ba. Moi si mission dong tabuk tau dia ba. Mau tu nanti kamai tu aku mai pak tu ino. Aku mai pak oi. Hoji bauda akoi concrete ko ba step amata Manipur kita sidai irang silo sinabi kanana kani khangen MLM ne su tawdi CEO su moina khara phan ban chong den khotna khara upsai den tawre mauchen seng bati yaw di hagi ai hajege ko aduna masi data moina chithi si CSO tan igatan ti praja na CBI maira pai bin CBI akoi iyo sinuti adum ibiya hai guru khodi mate ki sidai law no tita president ni kedam ni prime minister kedam ni home minister kedam ne ba akoi nong da ba na ati tahan lien da long tahan kedam si me am sina mani praja si bo kaino ni henman gre hai ba mau khan do MLA oro adi degi MP oro akoi CSO oro maira babi oro moina akoi adu ke mati akoi na tangna batai hai ko akoi demand se sini hai beto madu ki di akoi sidai akoi panglau lau ko aduga dili di yaudri ba ta gada ba decision logo de midu de mana tu yaudri ba ko mana ku yaudri ba CSO moi ki home minister ki table kita chithi se masing ngang ne lerkan moi ki wakhala makhala pu yai mani praja si henman gre khon mul ke da moi wa ba si kham thing ai kai no wakhala makhan ba ki wapum leite ko aduna political dialogue to ki bagi para to makhoi si maksen si amok kau re
Delhi da buado Manipur yaura kau kreba. Aduna di karino akoina action law moina akoina kari expect to ya keba. Aduna yamna akoi sidaida wasi Manipur di rumor siyam bangang dengangi adu wakan di kan kandaba masida akoi si kara soiri bani aduna soiri base nomono kusum henjel lakto ni ko aduna hojik 1 January 2026 ta census ki order mo government thokre yes census ki hojik bikop thi ba sida yam chawba problem moi doine ba yes illegal immigrancy ai caste hajar roi masida masing khangan leirabane ba ko masi yam chawba issue moi doine ba masi thiba loidin ki election ju tawno thajate adu government semba yamna kano mangam moi doine ba ko adu wakhni kan khandana pangang mo si phatin hajai parja singe misleading mo hen ba wakum chi moi propaganda parja dadi MLA singna phanajian propaganda warfare to dabni moi ne tawgi adi akoi da disturb to ba mising propaganda warfare si taw dam ne ba yes aduna ai wafam si hajalaga soide losinjage okay ba mo yam phasa tham bikrai ko gi hojiki le riba situation se dadi ko gi meeting pangthok ki taraga so ko gi Manipur da popular government amakhak semak pagi asas ti yamna lapna leibagi pot amakhak oi ba habitare ai mathang se oza mai bondala chagi oza ko gi lakadori ba February gi 13 da 1 year complete oi gedori bani 1 year complete oira faw da Manipur da government system ngam da taraga di ko gi masi 3 years amo extend to ya bagi pot amakhak lei 3 years da so amuk ko gi 2027 da di Manipur gi election assembly election se pang to ko dori bani adu itaraga di government se zik semba ngam da na leiri PR government se mo extend to gitaraga di ko gi 2027 gi election su ye thorok pa ya bagi possibility leibra na traga na hozik government amakhak semba ngam da na PR extend to raga leiri basina haidi kari marang gi no habegi posts ni ko gi Manipur da leiri ba leaders sing sa ko gi Manipur hariba leibak se ngak pangam gada ba leaders se amata leitre habna haina center da lowbagi oidoi ra kamai thamini yoza san kenagi masigi topic si amarum badi yamna fai adubu hariba ngasigi topic ta hojik January 2 da Ministry of Home Affairs makok oiriba kai Home Minister na Manipur gi yama luraba tankak ama lakpa matam sida maru oiba hojik governor na rule toriba state amada daka oiba mi mari manga khandat laga Home Minister ga share lawraga government India gi yanaba makhada meeting ama pangthokra meeting ama pangthokpa sida khoi gi masi pangthokpa sida khoina yamna Manipur Praja miyamna Delhi da governor su sabi adre ha chief secretary sabi adre or DGP sabi adre any MLA mastapada Manipur da yamna angang gi type ta hek toba yamna keno moi mama na bazar sa dia sa po ani haloi type da hek khalaga pangangamba sigumba rumor oidaba confirmation leitaba rumor miyam sina masigi leiri phau sidi khoi Manipur da leiba punumak si mature oidri hebani mature oidaba ni se haliba governor bu Home Minister hek kaubaga meeting phang khrega government semani government gini government kanana haibno muina haibu summa din hanlegi semadabani aduna masigi kauki kaigino haibse matham mathanda khandaba haibdi kaigino tawse akhoi hujik kaukibam tamsida khoina sum hai hariba sidi ram luraba tank amak lakpa matamsida matamsu loisila kadaba tha ani faraktraba ka tha ani faraktraba haitare asigumba gi extension toba todaba jujurus lakpa laktaba asigumba mar asida government gi responsible oidiba Home Minister na hariba governor amasung DGP security advisors chief secretary asi mayam si DG mayam kauraga ngang si Manipur situation si kamai torige na update to review to bane ba madu to bom tamda hariba sakliba sing sida paulo du ni moina hojik i leiba situation si kamai tore Manipur da chahi ani henjilaba asimba issue sida na hoina hojik PR hek leki badagi na hoi hojik pau kaidori kamaina improvement lebra leitabra
security singsi mogi intelligence singi hohi toriba manipur da leriba civil organization singi ke kamai tori or sik aduga cookie side kamai ne tori hai bo punma asida report amkha kawbagi meeting ni aduda hoji akhoi ni ying ya ba se hari ba kawra ga masi hangliba athadi masi ji am serious oiribra natraga government se muga lap ya kadra muga hanjilaga mo government formation pi ka hansida hariba situation asida yaradra yaroidra aduga machi tawurka ke asobe lakani haiba punmo adu hujigi home minister ki knowledge da thamna bi no to kawki meeting ni adubu khoina sum yeng yabadi amaka lei hojik leiriba kawrakhiba sakhiba governor na luchingda sakhiba team adudagi home minister da pirong ko da report si ekhoina sum chawrak pe yengboda yam afaba positive way da supi piram roina lawi maramdi gom positive da piram roi habadi government formation to bi are habrom da positive da piga da mande maramdi hojik moina piga da bobu ekhoi masen da leiba emere ha emere budi wangang de ko tumin lei ko adumu civil organization singmarta hojiki government gi against the leibra public singse India government gi against leibra natakana hojik leiba kangrup ani max da cookie gi against leibra cookie sumite gi against leibra haiba kumba punma yengba matamadi hojik leiba situation na thi mohoi pirong da bisi yaroi bisi formation to yaroi order improvement like 3 quarter difference opinion sumpinari aduga haina somda sakhiba report asida sum hoina lobi yai akhoi di negative da proper mani khalli aduna asigomba punama asi piram bam matamsda akhoi li yeng ya basidi akhoi kai IDPS ki oina asida government na kai responsible lori moigi improvement kai laigeba moigi IDPS ki da natagana law order da improvement laigeba hojise improvement supply laiteba improvement laitraga kamaina government formation lakbi yabagi report samaina haiba governor na pigi da bodoba aduna masi tobom tamda akhoi adugadi hojik cookie jawna cookie jaw singi civil organization cookie jaw sina separate administration ni riba sida kanan responsible loga masigi samdai na bagi akhoi sai hojiki manipur governor sing leiba rule to riba asina responsible loga top bai ukhraba aduga akhoi gi leiba akhoi sai leiba sum saida leiba singsu civil organization singsibu governor na kyamuk yamna cross door da masigi solution propriana bagi kai nangna khage IDPS ki policy kai lei khage aduga adu muthakta muga Churachampur dagina more dagina akhoi chelaki ba khoi now metai singse asigi hanjin bagi policy kan bar matam da khanna ki ba yaw khage aduga infan dagi cookie jaw sing chengi ba मैम हंजिलना मोई कुकी जौसिंगा गवर्नमेंट हजिक लेबा गवर्नर की रूल तोरीबा गवर्नमेंट सिना कमायना थबक लौखखरकेबा तो असिगुम अबाउ प्रिपरेशन लेत्रगा सोल्यूशन लाकनी हैबिलिटी ओइथोक्तेन लवी अदुना मसी सोल्यूशन असिंग बोवे से अम्फो पुखत्रगा गवर्नमेंट ना एनी टाइम द पॉपुलर गवर्नमेंट पब्लिक ने नीरेना पब्लिक ने नीसु कईगिनो नीरिनो न्यू पॉपुलर गवर्नमेंट थंबियो है ना सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगाव कईगिनो कई कम पर्पस किनो मसी थंबेगा हारिबो मयाम से असाई अखोइन आइ हाकिबो हंजिनबि आद्राबा स्वासंपुर अखोइ मिtai सिंगा मे मोय हंजिनबि आगद्राबा अरो कुकी सिंजु इम्फान हंजिनबि आगद्राबा मसी पॉलिसी लेद्रगा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना एग्जांपल एमएलए सिंगसिना पॉपुलर गवर्नमेंट तो व्यू कईगिनो नीरिबो पर्पस दो दका ओइबदो गवर्नमेंट लै हन्नी से कईगिनो असि पुनमक असि तौगदो म्याम से अबाउ तौदबिदा अदुगा ngangadabida गवर्नमेंट गसु समदायना न बसु चेंद्रे एखोइ सारगी चेंद्रे कोकी सारगी चेंद्रे अदुगदि मसिदा गवर्नमेंट इंडिया की होम मिनिस्टर ना तौनिंगिना पंगतौ तौबसु यारोय याम सिदा एखोइना खल्ली मियाम ना खल्ली मणिपुर की हौनबी
Miam na nga tauge di center na hek tau khini madu taubi hada ba mafam di khar lei ba prop taubi do center pok taubi hada ba constitution hai ri law hai ba le ri ek hai ma le ri madu wang ma da tauning pok taubi apon na te hoji popular government mu thamjal se example taubi hai na center na tau moi taubi hai home center hapchilo na do di po new government hapchil khal se ba ya ado irang thokan kana responsible lo de ge ba yes kana responsible lo de ge adu haji 26 January mamang da kana mo hai msiari 26 January mamang da government new government lakani center so assembly ni na khan ba yaw ne ba adu khalu bunu kana de khali ba mi sing do thabak to ba khan ma mut thabak ka to ba so government formation to ni la di government form to ya na ba gi thabak to MLA miyam changsi laga policy khangde am khangde chibro na sing ga pul ka khangde ai khoi gu lu ro tan ka aside government te ya de duna solution po na bi kamai to sige hebdo cookie sing da kamai hai sige ro cookie na khoi ke hai sige asi pura mak sige chen chung mu to ba yum no pham na government sing le du ya ro thabak su tong to bi da ai lo u do ba pa na mo ma lo ro pham tam yo do na ha le ya kan ke kana ri ge ba lâu u bờ pa na anh được cái sim tầm đó chỉ thà đây lâu độ này hay không mua này vậy lâu u đó pa na ai lâu độ còn tầm đây lâu piao này là hai bên cái gì rồi maru ai bedi khơi gì tàu cái besi đi asida khơi na ham belang đấy thầm dân bedi maru ai bedi khơi gì Manipur cái parja mi ham se cái nó tàu bung tàu khơi làm serious ở lâu đấy issue ji serious oi lo de na lo jai bon di ngak le Manipur peace proxy har peace pi pam ba peace ki wa ngang de ba peace ki thawak to do peace la na ba gi machine de di peace Manipur da ing tap pa purok na ba ngang pam ba adu peace ki wa lak pa gi wa ngang da ba na lak pi ba ki thawak to do ba amma ki nuksi tan na bagi hujik bu matam bu cookie bu sei lega khoi peace lak ro mitai bu sei lega peace lak ro ba asing ba ani khanali mai ani se amma maso kha han na bata bani cookie jo han bata bani khoi su han bata bani halakan kha da peace oi lak da bani nat bi da hujik phau si di au ba unabi ya da ba ki na le bam tam se bo peace ki government ano bo la an he ai me re tara du bu ya na ro bo cookie si peace cookie si so sing to kho ba me re tara center na control to ri ba me re tara constitution da piaga elected to kha ba Manipur legislative assembly ki member ta adubu kana center na control to bungam braba adubu akhoi ki MLA rehuri ba 50 ju 49 ha time sigre 49 sibu center na control to bungam braba control to ngai hona di thado e ba kana na thado e to moina yeng ni se id sum yam da last day long hab agma hajer nung bedi MLA miyam sisu khadi movement to phai ni khalle ba ko kha thada ba phai ba Manipur ta seng nu si ga di Manipur nu si ya ga center na to pa du khat nga ya roi khoi nu si ta na le mina na ba ki policy lambi am kha ya la ga madu sangsil na u bum tam da center handak ti ya kha da mal he mo si kan ho na re adu mo ya kan ho na ba da khoi na kitang mateng pa ga di so de Manipur si peace la khani na to government anu bo tham ya ni ha ba gi thaja han ba gi thabok su khoi to hon thok ta bra ba praja su MLA su praja na India government against the ngang le ro cookie against the ngang le ba cookie India government against ngang ba metai against the ngang le ba admai na le ba tanja su government of India na to bi ni ngai su kai no to do yam lu ba ne ba ko aduna masi ahan belang de tham ni di ai khoi lingjema na tri phau aduga mangjin mang da changla ga hona da ba mi song phuk tri phau di Manipur da peace have si la khiroi aduga government anobo la ka da su ai khoi miam pami puno mo pami Manipur ing tapar leba government mo pami du la pi han ba gi lambi di kana su chen chom rekte abi semus lekte hana
first round okay okay ozan phasa thami krai khoi gi manipur da khoi gi normal sida fully normal sida hanjalakna bagi hai tare khoi gi masigi movement sing sa khoi gi leiba leaders sing khoi gi manipur gi leiba sing sina so khoi hotna bagi mami si ta ta da bagi ponam khak leiba duga manipur gi government ama khak semak pa ya bagi possibility jo kitang laugh na leiki ba duna marabora kana khoi hojik ngarang fam ki ba mi fam da khoi gi PR se extend to ba ya bagi possibility ama leiba gi ponam khak lak pani mesang je oza pause da da lak chege oza khoi gi ngarang fam ki ba mi fam sta khoi maru ina khoi IDP singi matang aduga law and order security arrangement gi matang da fam ki ba mi fam hai tare maduda manipur gi leiba situation singi matang so review to ki bagi oibani adubu hojik leiba se khoi gi thazaba ya ba source amagi matung ina di khoi PR se extend to ko ya bagi possibility am khak leiba adu taragadi manipur da khoi gi PR da rikan matam da khoi gi manipur da hana thomba conflict masi masigi matung da khoi PR si lakhebani former chief minister si resign to khram matung da dui tari PR da rikan manung da di manipur se khoi peace normalcy rom da changa e haina khoi na low ya roza ka bai thaminingi khoi gi hujiki have peace and normalcy have si one dog si kaino peace ha ga kaino definition ji kaino yum da gi da bin mapan thok ya hadna peace la normalcy is ni kaino law and order gi makada labor akhoi da ngakpi shen bidoriba police department border se bidoriba tongan ba India government ki magi keno sing haijab ta mechanism haijab ta ko noi pai bo gero pai do gero adu myam na akhoi phang thok hak tu pi hai ta ge do okay law and order makada khoi se nungai ni hingbi ya hai jura sna ada khoi ni khana bai bai ni yam seng na ha kan de constitution makada di manipur da constitutional expert haitar constitutional law da phajana khangba mi masing kya lege wahanga ma yes sida khoi na khangda wa kharna khoi na kamai nga do no as per constitution maram di akoi ji le bi PR thammi je kyam constitutional orige bo hangba ya question le aduga extend to do na kara mong to do no to do na kara mong to adu loi or su ne khwade maru da Amit Shah ga khoi gi Amit Shah gi Mr. khoi system jina tharak pa khoi governor siga hana Kashmir le amba yama phawon pa mani han ju mang nam hai gram nei na arai ba mi din na te hana ko adu magi master sing the answer to why ne akuba mon de ko ma ka ban khang du na si loi ha doctor bravo law and order gi film smile le re akoi nomai su recover to re si smile to na la ba gi su smile to re pesa khai bin mind to re adu to re ar makha ta ba kana na phabi ya re ge comment to ge si open knowledge kana adu ta ga di nangi adu gi kana do sinaro material sinaro hanaki no gi ta na potuma adu sinaro kan manung story ba khoi gi chalai ba keno haija ba tare ko khongji di open na kana na how to know tawdu plan me amdi lemuni tawdu plan da khoi se discussion taw kan nga sai haija ba khoi gi sabugi makhong da kola kan de sidi kalam ni yubi ni amana mana ga pa ka sidi es pn ni kan hai pot lak to bra wang am hai tare ko moina state na center na khalli ba pot sing ji khoi myam the open knowledge asini no yam tanaro discussion toroga du mai na phaba tanaro kuki ji phato tanaro naga de every atop mate pangal interested community myam gi plot tanaro adu ne mission favorable oiba pot am puro hai tagadi democracy de leina tro a democracy de kra hojiki akoina vote thadoriba mihuching sina semu da wa hojiki haiba house tugi member order makhoi myamna pass to doing trouble law myama yes koi manipur phatre adu ta gadi phai phate waimte huji haiba leader of the house ko this leader of the house mon the public koi myam gi pulap ki MLA singi BJP gi kaiba majority of party sigi khoi kudong sawadi majority oina traw minority nate alliance nate majority ne tari majority uta gadi sakara mo sem gena claim to the leader of the house na yaba leita bra wahang
speaker ju hingi bra sirba wahang ha atagdi aina leader of the house atagdi yes angonda masing suk lere ai BJP makada popular government ma semjarage so man ai number le angonda chapya da bra ai le bra masigi constitutional law pot nyam lege adu sang utagdi tonga sa khani but constitutional law gi matung ina manipur khang hai ba myam le bi ngoni khang hai mi sin do thopi le thol tabra hai wangam su le debate to no ma thol ta da atagdi yata gadi akoi gi constitution ni wang mu ta ga akhoi kai kai thau packet pa ya ge hai ba sing khana ba adu myam do khana bam thok pa sing do akhoi khana ma thok ta bra tam sida hai na swain tham me du ta seng na government sina operatory ba system du de akhoi noi na khang ba ding ngam wa ken na khangan na ba na open information na ta ba classified ai do confidential report am le ngone modu gi manung da chan ma nga ta ne adu de akhoi kamain khaluni either PR say you may tham give constitutional oibra natra kamai to bia bage popular government latong kyang wale ge have to the which get labor constitutional export sing sig have high amasu taw ma thok tai at the same time law and order gi issue mang sai have normal oibra have consider manipur oibra have the way ngarang na nongwe kapna consider mai to consider jip nong tong no khotan nongwe khulai me am kapna khon me am to already kitang di phabra kamai pai sigi pot myam sine tan do jada khoi gi khoi na khallu bi mission do di kai cha khage habni lai tre habni depress nam gre habni MLA myam la ke ta ga di constitutionally akhoi di myam na khan mani akhoi sarkar semja ge habam yare number 1 ko under the constitution challenge so ya tro yadre pare kamai to myam gi interest to support to go de sine akhoi pam ji akhoi interest myam support to bi man tra adu tra ba MLA myam thagale se thagat ta di moi thopi ro yes akhoi manipur myam gi moina pe ba mandate tu motung na akhoi thawak tong ni na so thopi pe an ji kai le ga smai tham jage okay hojik ti akhoi gi myam na right piraga gi thagat khiba akhoi mute sing hojik ti akhoi gi center gi yaka ya ga leiba gi poram khak leiba masidani praja sing na yamna sentiment sok gi poram khak lai se ma mathangi round che ipabung de lak che babung akhoi gi phong kriba mi fam da khoi law and order ki matang su yam pasana so review to gi bagi pot am khak lai but adu bo hosik lai ba question di manipur da law and order gi film se fagal labra law and order se mapung fana chatnari bra ba sini chap manana khoi gi hill amadi valley gi area se law and order se khoi gi chap chana khoi gi niyom chumna chatnari bra ba question ama khak su lai pabung kamai thamini su matang se law and order people si phagate dana hojik si adum akhoi chatok chasin yadri by flight da chali aduga maitegi MLA sing marakta sacrificing spirit leiba kathopagi thamoi panba mangak onbangam ba adu lepa ki dem issue hi losinna we khanba kaya yori jeba makhoina akhoi khara na panelist na akhoi lepa ki phaning de losining na khoi khara wa khara pongtoi adu mon sutai toraga noina namni kaina adumaina haibasi yori ba ko akhoina pamjabadi afaba lengak thamu parja nungai halu national highway hangtok piu aduga akhoi hojik hawai jahaz ki kano aeroplane ki fare se adugi matik wang greb ko asumba chemba lega ga mathamaga parja sununga hen ba haibu ne ba adina onna tena bada makhoina tori thabak se ma ha ma tomdana masa ki thabak se khangtre akhoina MLM de akhoina kari hairuni mai thabak to akoi duty se na ti thosna ti tapuki aduga ate wafam ta haje ai tang ko mapan 25 sita moi ki ITB camp amate yaurui bako hana pyramid lupa 84 rupees ga chieng ga pyramid ba hojina lupa chama pire chieng pi dre chieng ji pi gi dre adu payment sima mahana khare regular mi hojiti regular mo itre 3-4 months regular hoite adu degi letin se mayam degi letin chu adu mong kanam yeng jen banati ITP mafon sita ne chin de pangang ang wani ground de thabu na kana sing jin chate ba ko hojik se hairi isinga electricity January matung din na ko period amni haya ba aduna masi lamji de po budi ai se yamna mapuji da yamna se pap kya se le bodun mi sing duna manipur popune na ai se ke aduga makoi IDP sing karamatan mayum hangene se government ge side su kana mun hojik guarantee to pidri ba khwaidi wari basina student sing sini makoi mingchen matamda supporting 8000 lawri hado adu lupa 2000 concession piye bako one thar gumba aduna moi si ban chat pokot pa anga phang na wari
aduga isam sam hara bada mas lab assistant on ba su san boda taramba lab che pharmacy yam chaw sorry ma clinic hangjaram mane ba ko ma hoji sida laga hajira su sali nomagi adumana condition che manung da thijen badi kana su to de ba ko panga ngang ba paulo lo ba adu MLA sem phamnai ba sing sin moi di AMD whole very moi di government sem si dane parja nu wari ba se kana su yeng de ba ko aduga moi gi yum moi chelak matam da ando ba phangna kamning ba wari ngakten ni pikhali aduda yum gi posei mangi ba sing gi moi kanu karim bo madugi kanu compensation bi de ba ko ad low di therapy hai adu yum dong khudigi FIR changre madigi payment di karim bo lete aduna MLA kharadi amu anirag lai aina MLA dun kari piram hai ta karim piram enjang na bi khar pore ye moi ta paisa piram balaite chen chak piram balaite ba ko aduna akhoi gi awaba sidi awaba di ai hajisini masida fo sidi pap chen bagi khudam amani government sem maga irang chen thola pai chances ne yam bright hoi ko adumadi ai hajeke aduga wafam da hajeke hairok ta hantak amma operation ma chategi bato maduda mi aya mana akoina army de le khangje biwani moin to helibon operation ne bako akoi si tawri helibon operation kan bu helicopter mathik da pairaga akoi thori degi chumdaraga adu degi phaita pairaga special force win toraga pera kama dong hatani moina special mission ni moin to toise target tu specific target pura parjada na taba adumba operation ni moin rehearsal ni to mock drill koi aduna moina torokti si hojiki hero ki area do mai marga sunang nare open lobby area do moin rehearsal to ne ba madu rehearsal to ni moin mafam satharak tu ne ba ko masi imbal ge do bi moin specific target moin area information leraga madu moin phab bunba moina leader gumba kari madu target torokti si maduna midna singba khara darkar lei akoi si dei khangden panga ngange wakan jo khandati aduna masi yam chawbo India government gi moigi top secret mama lady planam lady ba masi he phangdir bauti Manipur da government je sem oi parja wari basu ko oi ba ko masina moigi mission do hek moi EMC complete oi di bauti akoi sidai da akoi na kasu expect tong neng leite ba aduga ain hajabadi helicopter ba se chingi area heli train da ti most effective oi ba kaino ne ba movement ne ba moi di ise by road tap ngahum chang mas helicopter just 10 minutes ta dum yo okay ko akoi ni sum tor pa aduna moi ngasi atoba point nam haje ngasi se Imphal airport gajra jadi IL 76 te tai ba ko madu da akoi na Delhi dagi Sri Lanka chan matam da mi chani yang khai de na chahum bok tong bi ai ba Russian gi aeroplane ni teng pura ga na teng ani bo hab chali aduna ngasi ta khrabani moi si ngarang nahan home minister kita meeting to ko adu resolution gi matung lor ko action ne ba ko moina akoi se pangnung nungai da na hoji panglei lei ba phate akoi Manipur pajadai na wapam ta hajege irang se kumai je kitan dan se mapang khudi makta isai sakpa adlila to ba adudagi chak chan na ba kai to ba se masi akoi se bhap se taman gi tre hai ba yai hojik chong yana problem le raba sidai da koi kana bu khanda ba aina khandi hai bu wana te ai kasu khangba mi nate adu si parja Manipur di parja di Manipur thoi ba thamu chung na ngai jete hai bu wani akoi wakhan ke tang khanda si adu ga irang akoi thit en man khre tori ba si wakhan si hai lu sin jage okay za matang ja i oza mai phone da lak jage oza koi oza na song sa happy ki ba koi gi lai ba Manipur gi leaders sing na koi front line ta thokla kana Manipur da peace lak na ba hai di Manipur da koi gi lai ba conflict sing masigi fully solution ama purak na ba normal sida hanjalak na bagi thabak si or khona bagi mami am khak ta de ha be wafam do loina na koi gi masigi matang sida koi gi tongan tongan be discussion me am da so koi panelist sing na so koi gi Manipur da peace kamai lakani ha bagi tongan tongan ba idea sing putok na da so am kan honari but adu bo zik lai ba se president rule 16 toropo ya bagi pona ma khak lai ba ha be tare adu itara ga di Manipur da ngai ozana so ha bagi ba popular government si amna koi gi sebok pa ya bagi positivity amna lap na lai bagi pona ma khak lai ba adu bo koi gi newspaper ama khak da fong pa pa ma khak ina lokot chara ba da ngasi se koi num ngasi gi numidang se koi gi Manipur gi lai ba BJP gi leaders sing se koi gi apun ba mi fama ma khak pang tho kan da koi gi ma koi gi ba unity or kan da koi gi popular government ama khak sem da bagi da mak da center da taksalaga ni ha bagi
pot amakak laiba but adubu mamang da so khoi unity ore khoi center da taksalagani center na khalak leader amakak da khoi dum yarni habigi post me amam so phone do kre but adubu hausi faba center na do mak semak ta na laiba mkhoi na so mkhoi gi side gi so khoi leader sikhalle haina khoi government amakak sema ga ne stack tawba gi pot so sabak leita ba haba tare msi ona taina da khoi gi panelist sing na khoi discussion da famba sida oina onchala kan da haba tare khoi gi ko le laga discussion famba na di manipur da chakot porok pangamoi peace porok pangamoi haba gi polom da lak ba haba tare osa so ai matan se kama kai wa fam tamini simatang da de khoi na sum sidi yam serious na te da ko masi hoji ki matter hari matter de isha isha na masa na khang jaga da ba ngakani khoi ngangi ba miyam emele miyam ngangi ba miyam khali ba miyam parja ki CSO sin ngangi ba miyam asi kai dom ngangi bano Manipur peace la na ba ngangi bra Manipur se sum leiba Iran se sum continue to thana bagi damak ta ngangi bra hapsi ngangi ba miyam tu na masam sana khangja ga da bani aduga tari ba mi sing su dum hujik Manipur da tari ba miyam se peace ki ngangak ta ba du CSO sin ngangi peace ki ngang de MLA singang ngang ra su ngangak te hona bra su hona de aduga CSO sing su masi peace la na hona bra hona de hariba asina tapudi both side ki ni go haise both side ki ni uki side ki su hona ba yaw de aduna adu ga di ekoi kamaina peace la ka de gi haibisini aduna masi peace la han si ha ga di ekoi kanana mangjin than sakade ge kam organization na emele myam ma so thokpio ekoi peace ki lao si leribo situation sida manipur se asmana le tharaga di future gi manipur se uroktra asina masi manipur kai ning ba punama ekoi manara si ha kuki singa yana bo group ekoi na yana da bu na kha saure kharsu yana bo group duga ekoi da saure raksu ekoi ju yana bo group manipur ge demakta ekoi mangjin thana ekoi peace ki nga sia ko group si asong thok pio ba alu kana lit to gni emele sing lit to bi ro ba alu CSO sing ju support to se adum tung do public sing support to se no ba ko asigum ba la ko mtam si da koi na khwai da manipur da hojik le ba situation na si da di ekoi yam lui lega government popular government lakta ba ha bisidi ekoi ngang meeting de su chung khangi ngang meeting si su maroi badi hojiki le ba situation sida hoji hari ba peace to u da banina extension to ba ya ba ki chance yam wang le re 6 month another 6 month to ba ta di suspension di har 355 January ba news se adu 356 lakh di resolution lakh do ni hojik asida 355 6 months to ki bidin loi re ba adu ge hendo khadi another 6 months mu to ge di gom ba kanu gi ga India ki president na state sida emergency la ko ga resolution la ada bani central direct lu to ba asi la pi ha ba gi amna nak le re maram di ekoi improvement am ho leite aduga hausi le di ba BJP party hai ta national party state center ki relation le ba BJP party side ki organization side ki honna basi su u da ba usu ude aduna machine ta pati ekoi MLA sing ya na ta group or le jakhasu hausi party gi side gi both side ta le ba ku ki side su ko side ngana ga da ba asida akoi gi party hai ga de ai kadam tham de gi mari asi ga mari na de bo party hai ka da hausi si party manipur national party makai se kam amakak ki jati amakak thun president om ore ba masi gi disadvantage le da ba na ti ko yam le khazani hojik ki situation sida hojik ato national party BJP party se ato pa ato party na olmo ba adu gadi kuki shune to ba ke gumba namite shune to ba olmo ta gadi bo chai che laga imere sing them ko pa kan to jo gdam ne ba madu gumba ki chance disadvantage lai khre ba hojik congress hare mitai national party ki BJP hare mitai atopo national party khare regional party re whole se lol mok se committee room ore adi kana no bo chen ju ku kim nak se so ngoga ngangi no sumu du gi bartes
longni lo su situation si da sat ya da ba mukak le ba ko asi umagi disadvantage labor du na ni hoji ki asi manipur da hoji si problem yam le ri shi samdai bi ya de ba emele theng do kan theng du no ba cooking ji sak da ba national party ki leaders in kram sak da ba sak pa ngam di congress na sak theng gi har ga su mitai BJP ki emele na sak hai su mitai NPP ki ga su mitai example I have I say I had the masigi bag situation am phari am tam kis ko deba adu sigumba la oi the bob issue maka problem maka thok pum tam di jam dakra oi reba adu su hojik se party ki line de themu da su kana su themu ngam dre sap ngam da bani na aduga asida khoina aina haijaning budi masigi manipur da le situation sida hojik president lun se compulsory la kharni another 6 months dijo rusul lakani dijo rusul lakam tamadi akhoi kanada taina gidagi matam chana akhoina situation control to hold the bagi asoi wedo dijo rusul lakadori ni ngodu kanada taina gani kanadi maran oi gani haribo cookie ge me su to potare okay separate ni ba ta su pinning the ba ni yang khai ma nga su example pinning the ba su lo betare fo ko punna maminna batare masi umba responsibility kana loguni public na dilu yade public representative ori bisin sin daita logudo bani makhoi gi mathau to hodo bagi aduna masi la pon tamda ai gi pamja badi hujik ai mot pining badi sek aro belongs to pining badi manipur se hujik ki lugro tan kak amak la pom tam masida ai khoi yam serious oiba amada kawe serious amo oideba masi issue la ngai da kai no khoi gi da kai no mi to bo mreba hoji kang pani crash to lang siban na bai mai ma kai thato na ba matam sida suma matam sida kai su le da ba hoji ki masi issue su bu nam tharaga thanam laga ha khoi census to bi aro ha ma to bi aro delimitation to bi aro so mo diversion mu chakreba matam gi lu singida lu silakada bu matam gi silakada lu odo ama su le hodo thanamba ama su le hodo thanamba smaina sapadi khoi gi ma tap tapa ama kada hoji ki government osi solution se la hal tung da hoji ki hali di lo ma khoi men man khadi kai su lei pu na te extension census to gira to richra things purma khoi man khadi kai su na te adu hoji ki situation da kana ka mona su kan home sana na to so home sana asigi issue rakam tamda issue hogara rakam tamda sidi ST demand to bodegi ni ko order pilu bodeni hayu bodegi sum hobuni na ngai ngai da ST demand to busi jo chomma injilapa ngama to potha bo leitawa myam irang to ngai da sum yausin ba sin ta podi akhoi manipur da chapchaba leadership afoba leite ajna mangjin tha pam da ba lei ba responsible lo ngam da bagi damakta 6 months extension taurani responsible lobo number le magadi handak si government formation si yam line to gudo ne bok responsible person age MLA simatik sadra lo party le leader simatik sadra masi matik saba makak le marba age center bu matik saba mi ja wa ngang le gudo ne ba adu matik saba mi le tawna matik saba mi da central approach to ngam da ne ba adu achum bu su ngam tham ngam de ba kirim to bo mi sina mara le amana mara le to bo mi madan wa ngam si am lu ni adu mara le to bo mayam gi khan ba di de single le ka di central to face to ngam ne ba ko la bo ko mo su ma to do bo mi de achum bu de to le to ba sauni ni ai adu bu achum bu de le tra aduna center the pressure people ngam leader leitra adugi mahidi house dissolve to ba habsila anena dum thamdani okay am bazan thami kra khigi responsible ba koi leader se leitara ga di khoi manipur da government se khoi PR se 1 year complete otikana semak pa yai but adu responsible ba leader leitra ga di khoi center da festival center ga festival ngam leaders se leite tara ga koi government system ko pangam dana koi presence rule se another 6 month abo extend tor pa ya bagi possibility le ya ba from ne ei lo shila pa ka chan point se oza saw lak chake oza sigi oza na sabi ki ba the mine koi gi another 6 month abo extend tor tara ga koi gi president of India na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ state of emergency ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ assembly dissolve ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJP ꯗꯒꯤ mass ꯑꯣꯏꯅ resign ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ possibility ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1 year complete or a fawbada akhoi PRs extend toba yabagi pon amakak tele extend toraga na masigi outcome se kari lakpa yai natragana akhoi government amakak sewopa yabagi possibility le ana khanibra loshila point kamai thamini haza ai mot ani mak indifferent un thamaji na khal lojin saka la kera PR lega leading leaders ne kai daga lege ngun ke factory ge na to samane no mo sab sai smai to na se gan adum hingba bi khai hingi hati hat pi de na wang hen lo no da ka na ko alani point akhoi gi khutta lebe pon tena akhoi PR pami makha tan ton go ngami bra akhoi na panelist nga ya doi bro kana ta kana manipuri activist wagera na ta ge MLA wagera hume ba loi tholo ne si akhoi smane PR to lo ji kana la toi ba kan do wai ne ba adai MLA thola kan ji de kari ba nagi akhoi ri show gre akhoi miyam gi mi ni ada akhoi tokchar gi kai mi lo ka adu di kana de expect to do am ta ha ne khut thi ha ya dro na han to ya na ana masita akhoi khanaru na art thok ti ha ta gi huji ti le khunai ji akhoi nei na ga do di economy akhoi ji le phim akhoi issue myam akhoi norm gi IDP sing gi problem myam ko kana nga sa heavy gre kana yin big gre kan adu ta ga di labor huji gi akhoi issue lai ji di conflict situation ni economy sai ne gi sai ne चाबा की फजन फंपोंते employment फजन फंपोंते अदुम द address तो कांजे सकदव तोंगान तोंगान policy म्याम लेट्रो अखोइ हुजि नोंगदवनी सुगदवनी जापान की हीरो समागा नागासाकी द बॉम्ब थादग्रे लान पृथ्वी लंजावनी द पुंजाई साय तुम मकान हगुत्रो यस अदु हौना होपंग मै थोंगा दु लेगदम ने हाइजा वाइना मणिपुर चुप चाइरे साइदि हाबंदे सिकना थोलम त मणिपुर याम नुंगायन ताइबिरो नेम open arms alta kai नुंगायबिनो ना अमतंग open debate. Yes. Any community they open debate. I see in South Africa. Yadoi brow. That so many had the mind wine. I know how to do it. No, I don't want any. No, I don't want to see can I matono have a Miam na pan Miam matono travel when no I know one of us. When a pan of one of the meme color, me the pillow having it. Yes. In short, me the longer having ever go. Ma so we should call them any having. कई नो एक्सपेक्ट तो दोजो लानिंग पॉइंट ती अखोइ नि हुजिक से यामने अरुब फिल्म द लेबनि ना कोइ सुबो नोंबा अदगी मिपाल तांगना चिंजा की लेना को अखोइ की लेबा कोइ ब्रदर पमै कोइ सु कोइ की हुजिक हैप्पी चकांग गांग हाइ तारे को जिलेरों कोइ की कम्युनिटी सिंग जिदा खजिक खजिक सु विस्टम द जु यादे खजिक खजिक नुंगाइ न यादे खजिक खजिक सु वांगान द जु यादे को अदु अमगी इंटरेस्ट ना अमगी इंटरेस्ट नेट पदी नोंगाइते कमन इंटरेस्ट अमा ले कांस दे एसे सिम तोसी हाइबदुदी माइ मागी ऑर्गेनाइजेशन सिंग ओ माइ कम्युनिटी लो लेन मगतने अखोइना कमन इंटरेस्ट अमा थमा कांस दे ए सि फाइ सि समिना सि हाइ टारगेट दैट विल बी अ वेरी वंडरफुल हैप्पी न्यू ईयर 2026 नतबिदा हानगी 24 25 23 गी मैम दु सुम पुथोन लेउ टारगेट देन अदु टारगेट मदु तोहनब होतनब मी लेब्रा डीप स्टेट न कई दु तोरिगा मणिपुर नत्रो si miyam le aduna ama ojagasnu akoi na laksin point akoi huzik yamna lubu film da lebani na every manipuri or whatever community level sing se honawa amadi bannung gi suti thawale ne ga ai bhat ta ju le de su wa tan ja si de koi thau su bu le to si kari gi no nong pan ba gi wahan dok su yam le rembe ba ko but mi na semaru nga tane mamangi ningon chakau da nong pan ba le gi bra sigum ma miyam yang kan akoi as a community as a state as a kind of high system sigi manungda yamna shodna ba only takuju we have to fight have kamai fight to with economic fight to with the kamai hindu sidi yo ko panelist mi am jara helen kala ji ko ji hendu re do wanga ngi draw na draw ala sar pukhana thanna ma thautai farmers sidi lomi ngami sing academicians mi am su mateng pang mi ma thautai sidi ista koina akoi gi embed ki wang da legra ba PR whatever adu la ka government information to the sida naina wo oi naina bodi yai adu naina ga to area khadu di maru wo bodi khunai sigi ne for Manipur for the state with all the ethnic communities hauja adu eta ga di adu wakhalon la pingam to adi common interest am la kan thok to ngam ni sakot pangam ni
production ngamni natabida adu da habi sabi la phusa be aro adu to we aro no modu thinga da bani adu nimit nang market la pero hai ta den adu gi agenda to di rethink reassess aduga amu hanna mu kamain to no chat sige hai bu khanam da gale for example pamano hai jege covid sorat se covid matam da natro 11 da pung ta matring ang kisu mamang na koi sorat ai kan pung ani adu tatra ai aina khan ba da ko adu matam dugi circumstances tu matung ina khoi adapt to ta bani amadi akhoi machine grow to mina ta chakot pata bani na ta ga di sum puthare hai ta ga di putha bagi yam phom dile sidagi ni puthani ngai leidre ko sida puthai je ar sidagi kakhal tu ngai na so but robot me le ri je khoi pulap kakhat mina je ha smai ha ga lo sin je happy new year okay am present ha bigre koi gi panelist omok na koi gi tongan bo mod sing je phone dok bigre to bo ziki lai ba poti koi February 13 da koi PR government se 1 year complete order bani masi matung da kari lakada bana ha bi de koi matung ina yeng mina batare but adobo lo shilak poina koi gi thokriba conflict na maram ora kana war ga lari ba praja sing je koi punna reunite to minara kana koi gi sothari ba economic da sothari ba koi gi hiram khudimak da sothara ga lari ba si masi regrow to na ba gi damak da koi manglom da changsin ba si mak so yamna mak tangai fa da bo hosiga loina na ngasigi dalok ki tarom okay pabu happy ai wam ta hajau ke hauji manipur da akoi hauji leri ba situation sahi ani mukse darkest chapter of manipur ki in manipur itihas ki darkest chapter ni machi aina makha samdara roi aduga chahi marfu gi mamang da akoi gi dakhel bokul na mana akoi ma si ka sampal leimajam lekai de gini मासी MLA सुवर में 1948 ता अकोई इंडिया रे तिंद्रिंगाई मतम दो हरबा यामना अकोई मणिपुर पाइनर मन हबियाई माना मणिपुर जिसमाइन ओइकनी वाफम सिजो थमगा माना मैतै मरुबन लिखलम की अदुगा सुरचान अनु तोमसा मचिमनो अमतर मोय हुमसिना कसाड सलगा मोय मणिपुर की सि धर्मदा अहम धर्मदा पोरगा मणिपुर लेंगा सेम होनरम मसुम मिसि समसम ना मणिपुर दने अफब थबक तो मिसि मसा खंगते सिंथा नते अंगौबने नि खाली को अतुब पोइनम तागे मालेम थोंगा को हंते कुटोमिनर दगी सिरे पी सिरे लिसल लाकुदो आइना ना जबद मासी BPL कार्ड थोंबदो मागी मपा लेतरे ममासी टोटल पैरालाइसिस होई लै मागी BPL बु कथत पिय अखोय तोरसी BPL कार्ड फंग भाई बसी इमुंग द गवर्नमेंट साबिन मोरदी फंग यादबने गवर्नमेंट साबिन ऑफिस द मी मयुम दने गवर्नमेंट साबिन मैबा तमान पई मणिपुर सिते को टोटली अवाब पीबा को नुंगाइब पीबगी मोंग ते लेरेबा मसी मणिपुर इम्फाल बेरी दे लेरेबा सिंग सिते दा सी अयाबना इना खुनबा वाटर पादंग हाउ सिनते अखोय होजि ITP की मनम त कसु खमति को अदुना मणिपुर सिटी अखोयना लोइना मकी अखोय पुक्चेन खरा चाउथोगा काथोपगी पुक्चेन सिम लेबम अहेन बसिना आइना अवार्ड पत पीबियोना हाइबो वाफम जे अपील तौसरे ओके अमनाइजे ओके नसगे दालो की थरोम दा मपुंग फान बिकिबा पाबुंग सरात ओजा MEIBON अमदे ओजा चाउबा थागत फोंदोक जरी मदास द नॉर्थ ईस्ट विंडो न संदोक सपा नॉर्थ ईस्ट सालो लोशन जरे मेंग ताबिरबा सिंगबोम कहना खुरुम जरी फुटबॉल बु थवाई हक्साम यावना पामलिबा मियै सिंगिदमक्ता यामना नुंगाइरबा पाव अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी फर्स्ट CPC ट्रॉफी 9A साइड स्टेट लेवल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट अमा लाउरिबा कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा तरुकी जनवरी की तारीख 19 दगी हौदुना चिंया पीपल्स क्लब यारिपो निंगथौनाई चिंया लेकाइना सिंदुना निंगथौनाई प्लेग्राउंड दा पांगथोकलगनी टूर्नामेंट असि फोंग ngasi मक्तगी फंगबिरगनी टूर्नामेंट असगी प्राइस सिंदी विनर प्राइस ता ₹1 लाख विथ ट्रॉफी रनर्स अप ता ₹70,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट डिसिप्लिन दा ₹7,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट गोलकीपर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी टॉप स्कोरर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट प्लेयर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी असिना चिंबनी registration fee na sumbetagi ₹7,000 खत्म ओइगनी फॉर्म थाजन बगी अरोइबा मतम लाकलिबा जनवरी की तारीख 12 दा ओइगनी मैनेजर मीटिंग ना जनवरी की तारीख 15 दा ओइगनी अकुप मरोगी दमक्ता पिजरीबा कांटेक्ट नंबर सिंग असिदा पाव फाबिरउ कांटेक्ट नंबर